Ese mismo 4 de febrero, José Arregui es detenido en Madrid y comienzan los interrogatorios en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Irrati bidez enteratu ginen, lehenengo lau atxilotu izan ziela, beraietako bat erituta zala, gurea zala tartean, uste gendun behar zala erituta zegona, gero enteratu ginen ez Sumai zala erituta zegona, eta, bueno, barrua eman zituztela, inkomunikatuta zeudela, eta ikusterik etzeola. Y los interrogatorios a los detenidos se hacían en los calabozos del Palacio de Justicia de Madrid, del Tribunal Supremo, y los días de poder estar con la policía eran de hasta 10, es decir, 3 por la legislación ordinaria y 7 más de prórroga si la policía así lo entendía y así lo solicitaba al juez. Día 12, José Arregui es trasladado desde las dependencias de la DGS al Hospital Penitenciario de Carabanchel. Allí se hallaban otros presos políticos vascos, como Iñaki Aguirre. Galduta bezala zegoen. Neri normala iruditu zitzaidan horrela egotea komisariatik pasata 8 egun, 9 egun ziga baten inkomunikatuta eta gero galdeketak eta negazioa eta bar, eta baita nola ez torturak, hori oizkoa izaten da. Ezan zian nola zen Jose Arregui eta galetu nion zuzenbidea, bere zenien zuzenbidea, eta bera jetxin nintzen telegrama hori jartzera, ez? Eldu zen, eta gainare bere zenien momentu lasgarrenean. Beste aldebe batetik eldu zitzaion notizia bere semea hiltzela. Batera eldu ziren, bai. Sentitzen dut. Urrengo goizean, Josearekin egon nintzen berriro, baina berarekin egon nintzen, da bere galerian beste preso sozialire galetu nien nola pasatu zuen gaua. Eta esan ziaten txarto pasatu zuela, diarrak izan zituela, eta lo oso gutxi egin zuela. Beste preso politikoekin erabaki gendun medikoaren gana joan behar ginela, eta bere goeratazia orduan ja mogitzen hasi ginen. Berak une baten esan zuen oso latza izan da. Oso latza izan da. Eta egunak pasatzen zipaztin bezala, ikusteko inkomunikazioa bukatzen zuela, ikusteko baimena izango zala, orduan nire zainidea Madrida joteko preparatzen bidea aiziala, enteratu ginean hilda zegoela Jose. Ahoz bat entzun nuen ozenki esatezun, ha muerto un etarra, viva Cristo Rey, ez? Hori entzun nuen. Da, supusatu nuen Joseren azela. Iñaki Aguirre y otros 2 presos políticos que han asistido a las últimas horas de José Arregui deciden escribir una carta. Erabaki gendun soilik kontatzea ikusi genduna, eta hori egin gendun. A última hora de la tarde, el país se paraliza. El pleno del Parlamento Vasco queda suspendido y los agentes sociales comienzan a organizarse para las jornadas posteriores. Reunidas las centrales sindicales, LSTV, UGT y comisiones obreras, conjuntamente con los partidos políticos EAJ, PNV, PSE, PSOE, PC, EPK y Euskadiko Esquerra,
Ante el brutal asesinato de José Arregui Izaguirre, a consecuencia del trato recibido durante su permanencia en las dependencias policiales, animados por el mismo espíritu de hace una semana por el asesinato de José María Rial, han decidido, primero, convocar huelga general en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra para el lunes día 16. Segundo, celebrar igualmente manifestaciones el lunes día 16 en las capitales a las 5 de la tarde, con el itinerario habitual bajo el lema Euskadi, Paz y Libertad, de acuerdo con las convocatorias que se efectuarán oportunamente. En la tarde del sábado 14, la carta escrita por los presos políticos en el hospital penitenciario llega a manos de José Félix Azurmendi, entonces director del diario Egin. Te han cogido por la noche indefenso. Te han llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es vital. Esaten dute aitzaren bizita, eta, bueno, bizitan aipatzen diot, eskutitz bat nahi diotela pasatu, baino ezin dela pasatu funtzionarioen eskutik, eta aipatzen diot, kokatzeko leku baten, adosten dugu leku hori, eta bigarren solairura igotzen gea, beste preso politikoen ziegatik, barroteak erabili dira erara eta paperrai 5 euroko txampoia jartzen diegu eta handikan tiro egiten dut eta aitzari botatzen diot oinetara. Aitzak makurtu eta papera poltsikoan sartu eta autobusera joaten da. Izugarri mingarria izan zen, baina, aldi berien baita ere pentsatzezu, azken ordu eta mintza laguntza pixka bat izan zula, bere aldeko batzuk izan zitura laguntzeko. Las grandes manifestaciones y la huelga general por la muerte de Arregui se producen el día de su entierro en Zizurkil. Intzena biharraia zaren gurutzak eta galdu da hautsidan fora eta Hilkutxa bialdu zuen ez irikitzeko ordenakin, herria etorri zan, eta erabaki zan irikitzia, ireki zan, da horrazaldu zian bere gorpua, txikitu da, errea, moraduraz josita, argaztik, biak esatu dute amorra hundiakin, zergatekan ikustez du inengo zigorrik ez duela izan. Ez dakizten bat egunetako zigor bat, etziala kartzela sartu egin. Eta, horrek ematizu amorru bat. Gainetik noietako bat gero izan zen, Tenerifen, polizi boru edo nena. Kustatu gainetik medallak izatetan.